Kitabu cha Joshua mrengo na 14 vikara jabini mtawalibwa Hazori aroga sikira motu gaga wauma ajumbe kwa Jobabu mtawali wa Madoni na kwa mtawali wa Shimuroni na kwa mtawali wa Akishafu na kwa watawali angine akwavuri kuko mirimani na Araba upande kwa mwaka wa Kinereti na kaiza iti za Londani na Fotidori kwa mterero wa Zua kiza kiwahumira ujumbe tawala Kanani kwa ngombolero wa Zua na mterero wa Zua na Amori na Hiti na Perisi na Jebusi makala mirimani na hivi kontini ya murima wa Herimoni kaiza iti ya Mizipa machambola hangwenga na majeshi gaogosi atuanjere mtsanga wa kanda ya bahari wale manafarasi anji na magari manji jomu gafarasi atawali hao simakigirana hangwenga makiza piga kambi kanda ya maziga Meromu ili mapigani na Israeli. Bwana akimwambia Joshua usiagohe bule kwani machero saa zizi ndalasha kwa Israeli akufa. Farasi hao manda atose milango na magari gaoga farasi mdagangiza moho. Bali Joshua na majeshi yose makiendera gafula hao kanda za maziga Meromu makiapiga. Na Bwana akiangiza mikono nunga Israeli makiapiga makiainga hata Sidoni bomu na Miserofoti Maimu na hata Detera Mizipa luhandi longombolero wa Zua makialaga osi bila kusa za mtu hata mwenga. Joshua akiatema milango farasi aona magari gaoga akigaocha herarisho lagizwa ni Bwana. Wakati huo Joshua akiujira mji wa Hazori akaugira na mtawaliwa kimwalaga kwa mwisho kwani ho nyuma Hazori werendo kisa cha zizi tawali nyingine zose atu mareo kalamu makiapiga kwa mwisho makianonga kamari kama sazira mtu atamwenga na wo muzi wenye makiwangiza moho baje Joshua kihalamizi yose hao atawali yao na atawali aosi na akiapiga kwa mwisho na akianonga kamari yomizi herarisho lagizwa ni Musa mumike wa Bwana ela yomizi mingine rokala ya akwazulu za virima Israeli kama yochere bule isio kala Hazori ambao Joshua wauocha Israeli makihala mateka vitu josi vrijo kala kaiza mizi hangana nyama ela atosi makiapiga kwa mwisho hata makianonga kamari kama sazira hata mwenga ari kala naso ere Bwana rijo mlagiza mhumike Musa ndicho Musa rijo mlagiza Joshua na ndicho Joshua rijo henda Joshua henda kila kitu aricho Bwana mlagiza Musa bali Joshua kihala mateka isi hiyo yosini insi ya mirima na Negebu yose na insi yose ya Gosheni nayo Shefela nayo Araba na insi yose ya mirima ya Israeli na luandalwe kula mrima wa Halaki wambukao luhande la Seiri kwenda hata Baali Gadi kaiza Detera Lebanoni insi ya mrima wa Herimoni akihala mateka atawalia na akiapiga akialaga. Joshua pigana na tawali au Osini kwa siku nyingi waihamizi yose kwa kuipiga na kuishinda kana mza tamwenga uri warrior amani na Israeli so kala hivi maro kala manaishi Gibeoni kwani Bwana ndiye hendi ya makalina kani hata mapigana na Israeli ili mangamizo kamari bila kone romba azere Bwana rejo mlagiza Musa. Wakati huo Joshua wagonyana akikula mirimani kula Heburoni Debiri na Anabu na kula kaiza insi yose ya mirima ya Juda na Israeli. Joshua nonga kamari haungana mizi yao kana mwanaki hata mwenga are salaka za isi ya Israeli anakima salaka za mizi ya Gaza Gadi na Shidodi yake bali Joshua kihala insi yose here Bwana rejo kala wa mwambiriza Musa Joshua kiapa Israeli ili kalimali yao akiagashira kulengana na mbari zao kwenye insi yose kihurira na kakukalire na via